Nabi nayupeh gendrang tanda perangan si kafir batu jabah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nayu perang Yahudi KPK di menghimpun kaji glom jikepong Nabi Allah KPK di menghimpun kaji glom jikepong Nabi Allah Nabi maju dalam perang jang takusi kafir Hamzah kadang lakuan gerang sang beta nyang le Allah bedang Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi atu budak mepasang maju dalam perang sabi Allah Nabi nayupeh gendrang tanda perang ngan si kafir batu jabah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nayu perang Yahudi KPK di menghimpun kaji glom dikepong Nabi Allah KPK di menghimpun kaji glom dikepong Nabi Allah tetap Nabi Muhammad tinggai nang Madinah tunduk perintah Allah nayu perang nang bukti Allah tidur Nabi dalam perang pedang agama Allah agama Islam tedang sayang kawapun Nabi Allah Nabi nayupeh gendrang kanda perang si kafir batu jabah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nayu perang Yahudi KPK di menghimpun kaji glom jikepong Nabi Allah KPK di menghimpun kaji glom jikepong Nabi Allah Ali bin Abi Talib angkat jin ke pahlawan tegak hana bandingan Zulfakar gepenari Allah tiga diserta kafir dalam tanah kadilom cikan kafir yang ladem pingsan jikalan Sayyidina Ali Allah Nabi nayupeh gendrang tanda perang ngan si kafir batu jabah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nayu perang Yahudi KPK di menghimpun kaji glom jikepong Nabi Allah KPK di menghimpun kaji glom jikepong Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh orang Islam mati dalam perang Badar sinan teti bangke Allah kafir yang ladam jiplung takbir pun berkumandang
bendera Islam maju dalam perang sabi Allah mabina yupeh gendrang tanda perang dan si kafir bertujuh belas Ramadan dua dun hijrah Nabi perang dan masanya neyu perang bi Yahudi kafir kadi menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah kafir kadi menghimpun kaji glong jika pong Nabi